Anar malaken yam we kana dialtin kontin barwais ni bakalin gwasame ana biya kamal bane leratin content wo kano bane kaling ken yam shan right katin kon lat korodin ka jongle bane kulo ko ranti ko ken kan kono ni am jiram jidid gwasame go regen wo jin der subscribe ka Noor online tv channel ano ko de lar wande kan shomala shukka ji gwas danan ci lar shi ko shubrech mi jiram jidid of course jo bana kwen gwasame man gor no biya link rajan tok en wala shanga jandang rawi ro ka pai wa ngaron kin dangro jandang ro de dich shanga me jan shangan ba dakreng machar ba je nangwa lo ka je so bana kula writing no wala kenyam chana this report chana ka linkedin content chalat take a report ne to gor liang kenyam de kon ka link report nyam gwad me men gor banyo ga yekel e dung kwar dan en cap jongle Dr. Guy Cook Dr. Guy Cook jen kwar mi go of course ngai kon diala jen kwar mi go mi nokir mi yadida no kin no genete ko kin ten kon te kel jen chawon longo no dong de kwar dara go are wi ka jongle diew je mi la ran la rointin kon lat ke Dr. Guy Cook la ka linga tandien go kelong no ka Dr. Guy Cook katin kon dong la de ko dong de mal de ben ke jen shawon ne lo de netin kontin la kume mente ka dorshal ka me great people administrative ya ko de karwach kana murleni ko de mal de ben chik gat kien ngani ken chicken wari kan ga dia nak ka chicken jang mi kan dia nak so ngai kone kwer mi chaja kwan la jo kona gwi ken wara mi tedi yo mi cha ngaje no let ka go kan den ba kwer mo bana chon kel ge so chewon no de mal de ben chang na men tere de bote ke siyasa mi de tin che ngai kone siang kan kwara kone ya kwan ala ma te ke tar manan te ge report kon lingwa me la spelling official kan gor kan o de jongle governor no de je joj gwad dana tetin jongle governor Dr. Guy Cook of course jem ngai kon Dr. Guy Cook gor ga jen wo jen dere jen gor ga jen wo jen che derwi you know ka ta dan wi keneja kan Dr. Guy Cook ka ta dan ci kana gwan geje warga mi ci kana gor netin konin shawar ga me chajo gor gwas me ba chicken ba ganyo yekel chala do ne tram te wun mishwali tong majok deng ram kel kanetin kontina ti dong gor ga jeno de dak Guy Cook dere jen no ko ngai kontin kon lat korodien ba paper in gwat me ba je nyo yekel ko bu kon ko kel katin kon lat korodien you know wargame banyo yekel wait a minute ko gor jeno biatim content to go bianga okay warganen kono meni warga dung warga mi chagor you know mi gui kon shoot ken gwasa mone de kono jiganu rwandi tiri agor gwasa me de koram nyam de kono cha chole mabil radien mabil makwai daw honorable Abraham aten bir honorable wal moin luak daw honorable Johnson Simon Lul, Honorable Jimmy Torkur, Honorable John Kill Manyol, Honorable Atem Atem. Ke ne ko kien gwasme te dong ba nyok minyo ga yekel no kene ton kene tin kontin chiki shoot ken gwargwado ba shiagalen gwado Honorable Gabriel Guy Riam, Honorable Gabriel Deng Ajak, Honorable Nyang Chol Dor, Honorable John Samuel Manyon. Neti tinu gwadum tinen yengati no ka netin kontin cha wargam cha jatan no tiketin neti ko ken la other signatories include Gabriel Guy Ram Nyang Chol Dor Rachel Nyadakpol Reverend John Jok Chol Dioten Stephen Tut Paul Mabil Makwai Daw Abraham Martin Bir Johnson Simon Lul Jim Tor Kur John Kel Manuel ke atem Kennedy titi tenen kon te gwase me of course Kennedy shala do ken chicken Dr. Guy Cook chicken gor no dara la queer of course na mo warga mi chicken gor la ken you know a reason around lat ken jeno chicken Dr. Guy Cook chicken gor la queer wishin binemi ken Dr. Guy Cook jeni ken tere wiki juba gwadran tetin ken she je ken kon che be ka jongle kula la gor no warga
kan me che chuong ka ta dana chikan ling je gwas me te ga jom go no benyo ye kel jo mo be ka ko dong de kon ling ma dan en le rode an wo ngumi lokene dak gai ko gwas me gur je no be jo kel be nyo ye kel ko di yen te ka liang ka mandan en le rode gwas me ni chan je ling kel ka do dan en chikan lat ke je gwas me. We have written petitions that was on the 3rd of this month of September. The reason why, as we put those issues on paper, is after a long frustrations and several attempts to engage with our leader and the governor and the leader of the party, SPLM. Unfortunately, he has been dodging people and not willing to engage as the party principles and rule and regulations allow. If there are issues, there must be tables. However, he has been dodging us, and instead he grouped himself with a group of relatives who are not necessarily members of the party. So for this reason, we jot down those issues such that our overall chairperson of the SPLM, General Salva Kiir Mayardit, could look into them. Yeah. Gwa jo shalen gwas me kanetin konti roch ramishal kedeng kani duo badana lugne Dr. Guy Cook wena me kani Dr. Guy Cook shene ling Dr. Guy Cook jene senior SPLM member dong me team jene jen kwang ka je la governor dung jongle ka jen paido ke dan me ko to ka panal ka jen 2025 kwanye president Salva Kiir Mayardit che wuri shal ke ma job biel turuk che je watch a member of the Sudan Opposition Alliance KSS Kiswa jeram dan la current chairperson of the SPLM party in the state in term right corner kenya men bi anga do be dan e kwanye ke je and Dr. Guy Cook ge ke jen wo dong de koder to ka jongle state che ngai corner ka mechi kore dan mechi kairar mechi to ka panal ala kir gor ram dere bel dere de la duide so ge jene dongde ne ideal tente jongle dongde de ga ke do bidan chinali ku je ka nasir but kana beto ko mo so jen do be nyam e dan e kwan ke je antama la ke jeno Dr. Guy Cook charge gor ne tin kon tin la ji kume tin kel ke Kiir Mayardit de ken go ne yo ba Dr. Guy Cook ba je dil woch chebeten wena meni cha jo mo cha de kwen ko ngai kon ti diala kon lat ko din gwana mo ke ti bej ngai kona na me dara gwana wo de jena linga do dan en che to ko ja bana wo kala rodin gwaye lung lere do din ban ling gwase me do be dan che ko che to ko ja of course shana ngaje no ko dan che to ka nasir ko la buri biye bana tin kontin chirien la tin wini mi bana ke linkel gwase me dio je riu dan del ngai kon chodien lat dio je kon linga channel to gol ba ta ci kurche to ko je ke violent kurche to of course kam jeshan bor kane de ni SSPDF de ni Kiir Mayardit are kure dana ci to of course kurche bech ka ta dana chari pocha nu ngaje kuma Kiir Mayardit man yam bana kula ngai gwase men go and Kiir Mayardit de ni kente chalas kuburi be ala SSPDF ka konin dang jo kero te che wuci kon dial me kan la chana inen gwade dane boken natin boken wurtin ka boken ka renyal use kan kam college kon nen mission mo and mo chaloit na te jaga jajedane kenyam chana report dana chalat ke kong chorale chana jeling gor jeno bia report e chikan lat ban jeling kel report me report mu we ka shi report me jen kan re kon la jejen bor gwade dane ci korje tokten gwade meni kong chorale te ga jomo chala da jenena kong chorale e kore dane ci tok ajene shane di jen dang woni de badak cha kan ne to jene kan e ka nor wayami kong chorale la James kong chorale la governor dung apenal won wara bane jen kore dana ci to ne jen wan badak sha kanak kane de koru jen bakkel de sha moy ka bot re korma ne de koru jen bakkel ne te koru jen bakkel ya moy ka bot jen ne dan wan koru dien tla GSSPDF kan cha moch ka bodon kaja
so question one na ko jala ngaji dien wo take ne to korjen bakale cha moy ka bot kan nor wayami ka ne jen wan badak ti chiliw an gwa kure da ne chitwo de kon ko tinyo ngaje jedi anu ne ti ne ri chiliw pek dien na ka ne tin ta ka bot pek dien na ka kan o gwad da nan te de ni ke nor wayami tigatin munon kon code report me che tok chi report che chuang so che la de je ala jejen bor ka jawo chikalat gwasa me kana kurche to ka chicken base chikana ka wala base ndana tika men tika bure be anona amma dong shigala wo ni rodien tin but ka jawo nyama chikana lat kana shiga base chikana kap ka chicken tan generally chirmeje to ka wi yara du medan ka jan pai do ga dan kan che to ka nasir ka bure be nyok te ne de charo den ga kare wulini kere torbiele so chicken jo me chicken lat no mi chore lat right now so ko kuje money akani man chalat kere por chalat kwang shorale kan she to balade je ko bi natin kontin la SSPDF so Sudan People Defense Force bi she manaken bi kan guje no tele mi to ka gat ken ko mi shika la chala do che te ping din mi chi yede jen no dong de loy ne ngwan SSPDF dare ngear shi kan de ben gwada dana bu ka kor bi kan bi te tin kan ko ni chala ni ware ban men bi akul ngaje ne mi chala ne jen ngwan ba dek ti chiliw kan ware no ka je chen bora karwada ne jen ngwan ba dek mu ku le liw ka kuje mi ko la ping mi ninde mu dong de te nian anyok bod korjen bakel a kuje dien kwala kweni di ka gwatot an korjen bakel ka jejen bor ka kan jejen bor kan ka reportin kan kanalat mjakon ko report ya no nga goden kwang ko bus ki jaka ne tin konen kuje mi ko ba mo ka moral ladna moral e janano okay so mu chene mon ko re ci tuok to ka jig mir kana maker payam rewi kana sa kanti chajo mo chajalat chana report chan jelinga no ikuma SPLIO ikanit content chu nyi ke dini SSPDF but the really report jene ala dini SPLIO ka joran chala wa kan chicken ten ko chaka kwen ka but la kuma ka kwen ne de kontar ka kor gwada me ana ka gan no written kon la ngweni la jejen bor mitela ku mi chiro de matin jenta dan ka lat ke so mugi kon min nan bana ngajin wodi tela mal re wi ka so Sudan chirma ngai kona ko en kirm yadi mungo da bogon ware ka mechi dit ko ga displays gon kon tigatin ci kon de la no te malum ditin me tela mal miatin so de kon jomo de kon ngaje gwano koren ci tuok re wich ka nasir ka jing mir kana maker kurme bej so china ci glutin la tok but peng nat kana kon ngaj even en ne de kon dong de ya long de ka ji SSPDF ko bezden yan kwala duan majon ka jen bezden cha kula dak doro ne so na me ngod full report en kong chora le mi she wala no jen man badak chi yidi jen man badak chi liu beja mat yes beja ko jen governor dio je che dong gor je dong jen man badak dong ka ne tin konti la SSPDF te ram ngaje so report shi accurate ka ta dan che non ko je de kon dial te ka ngai kam shi kana mone chana ben gwasa me ka ku SPLIO an walle ngai kon no cha jan dang ro widero ka pai bangwan ron kin dang ro jan dang ro with the DH ba Dr. Machar ba janang ka court ba nang ka court ba jo luk Dr. Machar an walla ka chan jan dang ro widero ka pai bangwan ron kin dang ro jan dang ro with the DH jan ba janang ka court ka jan ta bangwan be ni la 9 am ka jerun wanga me baje nango court no ka baje luk ka jona na shala rojen baje nyota ka television asirman da nan ngai kone so mishit kana me de kona ngajin wodi da kuma chara la luku da na ba luku chiram ngai kondi ale luku mo lumu bej ko tetare te ke chak ka tele thong de tenche ngai kone so na mona jagane di alba ko biken tej bon wo en kirme yadit ano en lugo dana lede gwejen wo bi nation kon ke ji South Sudan no bige te kamal ka ta dana lugo je ko na la lugla ja loka ngai ke jen wo lugo mo bala lumu gwa me benat baga nang re malka ko tam mi chana joje gwan wo ne wona gwa lok na ka ring ma chana ge gwa lok ban ngaje no en do badan nang ge gwa lok je tele chong mudeten ko mi chong tin dio ke je en wo shie na me shie chagwa
kia che cha da kuma char ba che cha jalu nyawal bar ka kwi ko tele chong mu de tin ta mem right corner so nyu de jen wo en kir point de tele le chong ka mandana lede no tele chong ki tele mu gwam lede mu dong de mal de ye kulunung je manana gur ga jen wo de mal de ritin no mi de mal te tin bai de ti dial de ka go bar ta ma ka manana le kir ma yadi de anyu de jen wo tele mu chale mal at this moment ko cha jak mandana lade kume SPLA wondo dien merwai ke na tenel wiyet so de konti ke ngai ko ano baring machar banang ka koden walle dor kel mitin ne diaru dien ke jeno ka luga me bala lung magwa ke bala lukai ka ka gorga jeno bala fair ke transparency ka luga dan ba luga kenetin konti la jikume SPLA yo ngai kon dial kon lat ko dien o kir ma yadit jaram dana te ka o de mal derben ko jaram dana kuer jela president no dundo ko che gor no bi mal ben ajen menen yen o gor jeno ben wari be ka chenga jeki be ga humiliate be ga nyoduin mon chalinga no ka roin to wala lat ke gan wari kine ko na ngai ke siang wari ke je no wari kan kemen roi charade dien ke ba ka jakane tila week ba tuogen tamare week so Sudan ke chenga nyam no ba kwen warka ba je nan ka court ano waje look ano ka dom chodolot so na me emla roda ntama ka ngai ke jen wo che chong gor jeno be chong gwase me bantin kon lat ko rodian ban ka follow up ka kwi dakra ma char ko kor gwaden be ano ban ripone di altin kon lat ko rodian an gwalu ka dana ba lugan gwalle ban ka nyak ka kor gwade dana che to goje mi ma ba non ka jen SSBC ke dung television dung South Sudan bu kon di alen ko online be je nyok ba ka madong de je non gwade mani ko bu kon di altin ngaketin kon lat ko rodian jiram jidit please gor no bilare me be nyane ko ken an biata ka mal bye bye